Lakhipuronline puthokjaba October ki tang 19 Irai numit ki Khomjinba Pao tabirasi. Ahanbada maroiba Pao. Bharat amasung Bangladesh ki maitai ningol sing yauna Bangladesh da handak jahi ki ningol chakoba ki thoram jinglemna pangthokre. Khaidem Kantabu Barak Democratic Front Central Committee ki convener oina khankre. Lup kayana Yumnam Priyanka ki mafamda harau tayamba phongthokpagi paudam makhatana lakle. Amasung arm wrestling da world champion oiraba Margaret Patho da Meghalaya sarkar na lupa lakh manga piduna pungning thakotkhre. Haujik mapung oiba pau tabirase. Bharat amasung Bangladesh ki meitai ningol sing yauna Bangladesh da handak jahi ki ningol chakopagi thoram chinglemna pangthokre. Manipur ki Patriotic Writers Forum na Bangladesh ki Manipuri Cultural Complex amasung Manipuri Youths Forum ga khusam Manipuri Cultural Complex Bangladesh ki Tetaigaon Adampur Bazar da pangthokiba chakobagi thoromaduda Manipur gi iningtho amadi MP oriba Laisema Sana Jauba amasung Manipur State ki Minister Laisangthem Susindra Maitai su saruk yakhi. Bangladesh ki Manipuri singna chanabi phije chakcha ngaktuna ngasi phawba leirambada thamoida apenba phawi hairaduna makhatana ngaktuna chasi haina Rajya Sabha gi MP amadi iningtho Laisema Sana Jaubana haiki. Thauramda ningol chani amadi Biba chani yangkai chakhoki. Thauramatuda Manipur dagi Writers Forum gi mihut 19 aduga Tripura amasung Guwahati branch gi mihut singsu saruk yakhi hairi. Bangladesh ki lemaida ahanba oina khwaidagi chinglemna pangthokiba Bharat Bangladesh anigi nungsi marigi khudamama oikiba ningol chakobagi thauramni hairi. Panba yai 2016 da Dhaka miyamna sillaga Dhaka da ningol chakopagi thoram pangthoki. Madudasu Manipur amasung Tripura dagi miyoi kayana saruk yakhi. Mais is from the non Colombia. Side. Kunna Lama Program. So, sell like the from the law. Some 6 from the law. From the equipment. Agakari Makata Vasi, Bogobani Naipagin, Manipuri Cultural Complex President, Patriotic Writers Forum President. Khaidem Kantabu Barak Democratic Front ki Central Committee ki convener oina khankre. Barak Democratic Front ki October ki tang 19 da phamkiba mifam amada Lakhipur ki Khaidem Kantabu committee asigi convener oina khanki. Lamdam asigi miyamna thoidok hendokna sakhang maikhang naraba police department ki thabak tagi pathakiba Khaidem Kanta matam kaya gi mamangdagi samaj asigi thabak thorum kaya pangthoktuna lakli. Manipuri site gi lamdasu tongan mafam kaya puriba Khaidem Kantabu convener oina khankibada BDF ki members singna harau tayamba phongdoknaki. BDF media cell ki maike dagi pawasi phongdorokibani. SCS Priyanka Yumnambu Assam Trinamool Congress na masagi mayumda chatuna lengyan fi kudol tamdana harau tayamba phongdokre. Harauba phongdokpa aduda Assam Trinamool Congress ki State Secretary Dr. Maimom Santi Kumar, A. Niren Singha, Manikumar Thokchom, Ajit Meitei amadi A. Rupachandra Singha na chingba miyoi sing saruk yakhi. Priyanka gi maipakpa si aikoi pumnamaki chauthok chaningai ni haina Dr. Santina phongdokhi. Mahaki tungi punsidasu hena maipakpa miyamgi seba ningthijina tawba ngamba oibiu hainasu yaipa paujil pikhi. Nam Priyanka na under Assam Public Service Commission na lauba 2020 gi competitive exam sida mai pak tuna meitai nupi macha ama oina ngasi Assam da atop mitop singi marakta su mairong oina 92 position da laktuna koigi APSC gi saknai rabi meitai laktagi administrator amo oina future da oirakani hai sigi thajaba ama aikoi da pibase masi Manipuri samaj da khudul ama pibani
फ्यूचर जनरेशन दा नहारोल सिंह दा इंस्पिरेशन नम पीबनी हाइबसे खल्लगा हारना असम तृणमूल कांग्रेस की माइके देगी स्टेट कमिटी की महूर सिंधुना बे मसीबु मसी थागत पोइना माबु एप्रिशिएट तौबोइना मसी मागी युमदा लागा लेगी खुदोलमा अमदी लेंगान फीमा पीबन लोइना लोइना महाकी मपाई बुमो अमदी ममाई बे मानी बुसु अइना कंग्रेचुलेट तौदरी मखोइगी होटना जमन अमदी मखोइगी ब्लेसिंग्स ना मसी मेते जनु अमना असिगुम्बा जामना अकनबा कॉम्पिटिटिव एग्जाम अमबु माइरोंग जारगा माइ पाकना अफबा रिजल्ट अमा पुरक ngambase aikoi punamaki thogani ngai माकी फ्यूचर दा माकी पोजीशन कया दा अतोपसु हेना हेना माइ पाक ओइसनु अमसु मेते इमागी तनतना असम लेबाक की तनतना भारत की सेवा तौदुना जाति सी सेवा तौदुना पेट्रियोटिक फीलिंग अम गलोइना हेना थबक तौ ngambो इसुना एना ब्लेसिंग्स पीजे सोनाई केंद्र की मनुंग चनबा दक्षिण सैदपुर जीपी की जुमनाक तरामापन रोमना तृणमूल कांग्रेस तमिंग चनख्रे आसाम तृणमूल कांग्रेस की स्टेट सेक्रेटरी डॉक्टर मैमोम शांति कुमार की संकायदा लाक्तुना मियाम सिंह अदुना टीएमसी तमिंग चनखिबनी थौरम अदुदा सरुक याखिबा जावेद लोस्करना टीएमसी बु मपांगल कनखनबगी तौबो याबा थौदांग पांथोकनी हाइखि टीएमसी की लुचिंगबा डॉक्टर मैमोम शांति कुमार ना मियाम बुताराम नौपतनतना खुंजा सिंह की लंबी सेमननबगी सेल की तेंगबांग ओइना लुपा लिसिंग मंगा खुसिनखि हाइरि जिरी अपुनबा खुनाई चौखटलुप JKCL अमदी लमताई खुनौ यूथ क्लब बोरोबेक्रा सब डिवीजन जिरीबाम अनिना खुसमनरागा निंगोल चाकोबगी थौरम लमताई खुनौ कम्युनिटी हॉलदा ngarang ayukta pangthokre thauramda M Hemant Meitei President JKCL Kulajit Singh Advisor Lamtai Khuno Youth Club Che Sabam Nurina Begum Secretary JKCL Women Wing Lairik Yangbam Jamini Kanta Singh Assistant Professor Jiri College Poritos Das ex Pradhan Jakurador GP Jiribamna Mathangsina Chief Guest President Amadi Guest of Honor oina saruk yakhi Maya Sinapoi bagi nusinaba adumba koi relational matau tai adu regadi koina ai sothawrba kunai se koina soidana mang de satpada sin mate mani haidu akal khallaga koi nimon chakau base koina ngamjaba thakta alada kuma polisi se koina ta ngasi haina nimon nusinai आर्म रेसलिंग द वर्ल्ड चैंपियन ओरबा मेघालय की नुपी सानारोय मार्गारेट पाथो द मेघालय सरकार ना लुपा लाख मंगा पीदुना पुगनिंग थगतख्रे बनबजाय मार्गारेट पाथो तुर्की द पांथोकिबा निफुम सुबा वर्ल्ड आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप द गोल्ड मेडल फंगलखि केजी हुमपुगी ओगी खुटना रेसलिंग तौबगी चैंपियनशिप अदुदा महाक सरुक याखिबने अरोइबदा मरोइबा पाव अमुखन्ना भारत अमसुंग बांग्लादेश की मैतै निंगोल सिंह यावना बांग्लादेश दा हंदक चही की निंगोल चाकोबगी थौरम चिंगलेमना पांथोखरे खाइदेम कांतबु बराक डेमोक्रेटिक फ्रंट सेंट्रल कमिटी की कन्वीनर ओइना खनख्रे लुप कयाना युमनाम प्रियंका की मफमदा हराव तयाम फोंदोकपगी पौदम मखाताना लाक्ले अमसुंग आर्म रेसलिंग दा वर्ल्ड चैंपियन ओरबा मार्गारेट पाथो दा मेघालय सरकार ना लुपा लाख मंगा पीदुना पुगनिंग थगतख्रे लखीपुर ऑनलाइन यूट्यूब चैनल की खोमजिनबा पाव संदोकचबा ngasi gi oinadi matang asida loijare।